twongera tubasuhuze kandi tunabashimira cyane mwebwe abadukurikiye muri uyu mwanya, tubashimira ubufatanye bwanyu kudukurikira umunsi ku munsi. Ini yacu no yanyu umubwiriza online TV igenda ikoresha abantu ibiganiro hirya no hino mu buzima bwa hato na hato dusangiye, kandi tukanashyiraho n'ivuga butumwa kugira ngo dushobore kwamaza ubutumwa bugere ku isi hose. Uyu munsi dufite umutumirwa w'Imena, turi kumwe n'umuntu ko tumaze iminsi tutari kumwe, ariko twishimiye cyane kuba turi kumwe uyu mwanya. Twagira ngo tumureke abasuhuze abibwire, hanyuma dukurikire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze, Imana ibamugisha. Amakuru yanyu ku mazina nitwa Byarani Sereka, amazina y'ababyeyi bampaye, ariko benshi banzi ku izina rya Ebinabel. Ndi umuhanzi, ndi videographer, kandi nkongera nkaba n'umuproducer. Nkora ibintu byinshi cyane, ndakora ibintu by'amafoto, ariko general. Wow, ni byiza cyane, byiza cyane. Turakwishimiye cyane uyu munsi. Nanjye ndishimye kuba mwantumiye muri umubwiriza wa TV. Umubwiriza TV, and twagira ngo wibwire abadukurikiye, dufite abadukurikiye benshi kandi bazakumva banakwishimiye, ndabizi ko ufite abakunzi n'abafana benshi. Nagira ngo bibwire neza, ese Abdallah ni muntu ki, nk'uko mvuze ibikorwa, uri umunyarwanda, uri umurundi, uri wageze ino ryari, uri umugabo, uri umusore, bimeze gute? Abdallah ni John Wubatse, ndi umurundi, navuze ku babyeyi b'abarundi, ariko nabaye muri Tanzania cyane. Ariko kandi jewe sindi umuntu nkunze ku bintu ngo wowe wavuye he, n'ibintu ntakunze guha umwanya cyane, kubera mu ncamake twese turaba East Africa. So jewe iyo nkoze ibikorwa byanje mbona yuko ndiko ndashirita ku ntuze ku East Africa bose bakora ibintu bya entertainment. Jewe ndubatse, mfise umwana umwe, naje nga muri Amerika mu 2005. So yeah. Alright, abatwumva rero kubaza nyine ni byiza kumenya, kuko Iburundi ni igihugu cy'abaturanyi, kandi abarundi n'abavandimwe turi bamwe. Niyo mpamvu umuntu bakeneye kumenya, natwe barabyumva ko twajabutse twageza kurya amazi twagana n'abaturanyi. Ubu turi kumwe n'umuvandimwe Abdallah waturutse Iburundi, wabaye muri Kenya, Tanzania. Yabaye muri Tanzania. Biraza kutworohera rero kuganira nawe, kuko icyo tuvuga ni ururimi turaruhuje, ari Igiswahili turakizi, ari Ikinyarwanda, ari Ikirundi turagisangiye, twese tuvuga ururimi rwumvikana. Abatwumva muri twihangana rero, murumva ko twishimye kuba turi kumwe n'umuvandimwe wacu kandi dukunda, twishimiye. Afise ibikorwa byinshi abantu benshi bakunda kandi bakurikira. Twagira ngo uravuze ko waje hano muri 2006. Umaze igihe myaka 18. Wayi umaze kuba umwenegihugu, umaze gutura, umaze kumenyera hano. That's why Abdallah turakwishimiye hano iwacu muri amasaha. Bisa uri umuntu dukunda kandi wubahereje igihe. Twagira ngo tumenye, ese ubuhanzi ko twe turi abantu bashaka gusupporta cyangwa guteza imbere ivugabutumwa n'ubuhanzi, kuko indirimbo ririmba ni gospel, ni hip hop, ni y'abantu bakurikiye bamenye ese Abdallah ni muntu cyaririmba, andi aririmba gute? Je ndakora secular music, ndakora hip hop, ariko kandi ndi umwanditsi w'indirimbo za gospel. Abantu benshi bakora indirimbo za gospel, ariko kenshi usanga daciye mu maboko y'uwanje. Right. None Abdallah, tutarija mu ndirimbo, ndumva uraza no kuduha akaririmbo. Ndumva uraza kuduha akaririmbo kweri. Turaraba ko ntagahogo kameza. Tutaragera ku ndirimbo rero, nagira ngo ubaze, ese ukurikiye ubuzima bwa Afrika, twese twabaye muri Afrika, ariko hari abantu usanga biganyira cyane, bakavuga ati wapi icyo gihugu ni kibi, kiratunaniye, urashaka amahera akagenda, abatwumva ko turi amafaranga. Ese Afrika, ufashe Afrika turi mu challenge cyangwa iki gisa nk'ubusesenguzi. Afrika na hano ubigize comparison, usanga ari kimwe, aheza ni he, ibintu bimeze neza ni ibihe?
I think ahantu hose ubaye harabaho ibyiza n'ibibi byawe. Nta hantu uzoba ngo uhakunde ijana ku ijana cyangwa ngo wemere kiriya kintu kibandanye. Ariko kweri tuvugishije ukuri uravye Amerika ukavuga ati ngo ugereranye na Afrika hari itandukaniro rikuze rinini cyane kubera muri Afrika urashobora kugenda ku ishuri ukiga ugaheza ukaminuza ukabana amabirete n'amabirete ariko uhagera umwanya wo kurondera akazi kubera utazi umuntu kanaka ukakabura ariko umuntu atize na gato ugasanga ku kazi ya karonse so ngaho muri Amerika n'ahantu uyura umuntu wituma ari umuntu uvuga ati ngomba gushira guha umwanya kurondera amafaranga cyangwa gukora ikintu kanaka n'ahantu hakwemerera gukora ikintu cyose wifuza gukora so nubwo atari itandukaniro rinini ya cyane hagati ya Amerika na Afrika hari itandukaniro rinini Amerika na Afrika ya ni byiza cyane none se winjiye no mu kintu cy'ubuzima umbwiye ko utari umusore uri umugabo wubatse ufite umugore n'umwana umwe ukurikiye ubuzima bwo kuba umuntu ari umusore no kuba umuntu yubatse ubona hari itandukaniro umuntu avuga ati ni byiza gushaka cyangwa ni byiza ko umuntu yakubera umusiribateri sinashobora kubwira umuntu ngo shaka cyangwa ntushaka atenkira umuntu biravana kubera n'umuntu mubakanye arashobora gutuma ukunda kuba wubatse cyangwa ugakunda kuba wari single so urumva nubwo atikira umuntu araraba ubuzima akavuga ati naracenga narakoze ibintu reka ndabe ko nohindura ubuzima bwanjye ndabe ko ibintu bizogenda gute ariko sinashobora kubwira umuntu ngo genda ububake ngo ni byiza kubera kira muntu biravana n'umuntu wubakanye n'uwo muri kumwe kubera je nashobora usanga urugo rwanje ari umuriro ariko ugasanga iwawe cyangwa kundi yubatse yibereye amahoro sinashobora kubwira umuntu ngo genda ukore kino kintu kirabere kintu kiko yani biravana nahantu uzokunda ibintu byose ya nibyo ubona mu gushaka ko abantu muri iyi minsi ko ari umuntu avuze ati muri iyi minsi na rukundo rukibaho abantu bikurikira amahera gusa ubona gushaka abantu kweri biri mu rukundo rwimbitse cyangwa ni ibintu bakurikira I think social media niyo ituma abantu biyumvira uko social media cyangwa imbuga ngurura bumenyi tubona ibintu byinshi turabona abantu bari mu relationship tukama tubona maybe buri munsi bari muri vacation rero usanga hariho n'abantu bishiramo ati nanjye shaka kijya ariko namenye yuko bajya abantu hari ibintu baciyemo kugira bashike hajya urumva hari abantu bubatse bawakiye hamwe ari byo byaciye bituma bashobora gushika ahantu bavuga ati babeho buriya buzima so ubu usanga abantu bose barondera buriya buzima ariko ntibagomba guca mu bijya abantu bari abantu baciyemo kugira bashikire bujya buzima nubwo ati urukundo rurahari again nibyo bya bindi byo bwatsi sinashobora kubwira ati genda urongore cyangwa nurongo genda wubake cyangwa ni wubake kubera ni wowe uvuga ati naronse umusheri twakuna twavuganye ndiko namuraba mu vyiyumviro byiwe n'umuntu nashobora kubakana ndiko so biravana n'umuntu waronse uvuga ati umuntu twoshobora gukundana cyangwa twoshobora gukundana ariko kandi si ubeje kuko hari abantu bakunda amafaranga kandi hariho n'abantu bafise urukundo nyakore so ibyo ni ibintu biriho. Alright, thank you very much, turagushimiye cyane nanjye ndashimye kuba abantu kubw'ibyumviro ufite n'ibitekerezo bizima birumvikana abantu bashaka mu buzima bwa social media bagashaka kubonana ibintu byo muri online bagashakana kubera ibintu runaka ariko byaba byiza ko abantu bashakana bafite urukundo ese ushaka tubwira urugendo rw'urukundo umukobwa wamukunze ryaramukunze nk'ejo murumvikana raza ese mujya kubana wabonye we ari umuntu wahisemo gute kwiyumvira ko ari umuntu mwakubakana tubwire mu ncamake inzira rukundo sinkunze kuvuga ibintu bya personal ariko sinkunda yakwera n'ubuzima jewe navuga ati niyubaka ubuzima bwo kuba ati ndagomba kuba imbere y'amakamera abantu bakambona ariko ifamiye yanjye ntiyasavye ibyo so urumva nico gituma nahuze kubivuga ariko nciye ku mayange canke hejuru navuga ati jewe kwanza nari maze igihe kirekire ndi umusingo
kubera nari focus no kurondera amafaranga kurondera ubuzima ariko bwa mbere jya mbonye uwo mukobwa hari ikintu byari mu mutima cyavuga ati no mukobwa namukunze turayaga aragera no dushika yani nabonye yuko ari umuntu afise ibyumviro byo kubaka urugo nibyo byandi byo kuyaga n'umuntu ukavuga ukarabazi kwera ego hariho n'abantu babesha hariho n'abantu ashobora yani akamera nka marayika imbere yawe ariko umaze kumushira mu byo asanga n'ibindi bintu ariko jewe navuga ati Imana yaramezagiye kubera twubakanye neza tumeze neza nibyo navuga rero sinkunze kuvuga wow Imana ishimwe cyane kuko kuba mwubakanye kandi mukamunabanye neza ni byiza nawe ndamubona mudamu wawe ni mwiza kandi ni umuntu ugaragara afite ubwenge urabona niba amaye nimero zawe ntago mureze ngira ngo urabizi ni umuntu nawe uri social ni muri social ni umuntu mwiza turakorana mu kazi usanga ari sociable n'abantu ntabwo yijena bakunyura gusuhuza ise wiwe yigisha umuhungu wanje urumva ko turi cross n'umuryango so ni byiza n'ibyo kwishimira reka nanjye kubaza kandi kantu kamwe nubwo nyine hakiri ibyo kubaza why cyangwa se kubera iki imiryango myinshi muri iyi minsi iri kugenda giramo utuntu twa divorce kuma abantu baratandukanye bari kwaza ikintu wenda bavugaho gake ko ati nanjye nakoze ubushakashatsi nsanga impamvu ari iyi icyo kintu je nkaje hano but sebintu kora je rugogo wanje ndashima ego mesi no bati ngo byose ngo ni amen ariko John and umuntu turayaga iyo hari ingorane turayaga tukagira sinka kujya usanga abantu usanga je mfise ikintu kimbabaje ku mutima ariko sinshobore kumubwira umugenzi wanje nkamubwira ati kino kirambabaje kandi naho umubwiye umugenzi wawe ugasanga ntacitayeho urabona novuga ati sinabushakashatsi ndakoze mu bintu by'ama divorce ariko kenshi novuga ati no kutashobora kuyaga mu communicate mukumvikana mugatahurana ugatahura ati umugabo wanje akeneye iki cyangwa umugore wanje akeneye iki kandi novuga ati arone turi n'ahantu novuga ati abagore mu imisi novuga ati barugurutse imitwe barugurutse imitwe turabaye muri Afrika kenshi turabona abagabo ba abusing abagore ugasanga ibyo bintu ariko kubera muri Afrika kubera imico yacu wasanga umuntu aravumiriye yani ntiyumvira yuko hari ubundi buzima nashobora gucuranga cyangwa ugasanga bafitaniye abana akavuga ati amwe tudina dutandukana abana banje byo bazanira ingaruka mbi ariko ubu barahantu bavuga ati no ndafise akazi kanje ndashobora kubaho jenyene nkashobora kwitunga no gutunga umuryango abana banje urumva navuga ati ibyo bintu biracangira gutuma abantu bagira ama divorce ariko si ibintu navuga ati ngo narakoreye study kubera sindabicamo birumvikana ibyo ni byiza kandi kuba Abdara umuntu ubatse akaba yishimanye n'umuryango akaba babona ikibazo kije bakakicara bakaba kiganira burya kugira ikibazo ku mutima no kigana mugenzi wawe kiba ikibazo gikomeye na kiba big ko kigatangira gitoya kandi gikura kizamuka bigatuma no gukora divorce ariko iyo abantu baganiye imbere baraganira bagatorera ikibazo inyishu bagatorera ikibazo inyishu bagatera intambwe mu buryo bwabo ni byiza rero reka dukomeze twihanganishe imiryango iri muri Kongo cyane mu gace ka Rucuro ahantu bita mu Rwezamenyo agumye kuvugwa intambara nyinshi abantu bari mu bibazo bitandukanye by'intambara ndetse turabona ko kubasuhuza ngo bakomere Imana yabaremye irababona kandi irabazi dusuhuje abavandimwe kujya mu Burundi nubwo twasuye dutebye ariko na abantu twishimira kandi dukunda cyane hano twagize amahirwe yo kubana n'abantu batandukanye ingeri zitandukanye ari abasomali
baba mu Buganda, Abanyakenya, Tanzania, Cuba, he hose, Amerika, bavuye Zimbabwe, Angola, bose bahuriye hano. Ni ukuvuga ngo twebwe dutuye hano cyangwa tutuye hano dusanga bari mu bihugu byose everywhere kubera abantu bose turi kumwe nabo. Ni ibintu byo kwishimira abatwumva, turabashuje cyane bose mu buryo butandukanye aho baherereye hose. Bihangane kandi bakomere aho bitameze neza, mbabwire ngo hari Imana ishobora byose. Mu migani cyangwa se mu gitabo cya Yobu navuga ati Uwiteka nzi ko ushobora byose, nta kintu kibasha kurogoya imigambi yawe. Tenarongera avuga ati nta giti cyatemwa ku iherezo nzi ko kizongera kikabaho kandi kikabaho neza gusumba ahambere. Ikavuga ati haracyari ibyiringiro by'uko abantu niyo bapfa bazongera bakabaho. Urabyira byizeye nk'umukristo? Ndetse ntabwo twamanje kubaza kubwira abantu kuri umukristo. ndabyizeye n'umukristo nibyo ndabyizeye ndizera yuko hari Imana kandi ndizera yuko hari urupfu kandi no kubaho nyuma ukeza ko hari urupfu kandi kabapfuye bazongera bakabaho. Wizera none ko abapfuye ari abazabaho neza n'abazabaho nabi? hari abazabaho neza n'abazabaho abaye bemfashe kugera ku kintu nari mfite kuvuga cyangwa se intego y'iki kintu nshaka kubaza. Umubwiriza n'iterambere cyangwa se umukristo n'iterambere, hari challenge cyangwa kubusesenguzi ku mukristo n'iterambere. Abakristo muri minsi bagenda bivuruguta mu bintu byo gushakisha ubuzima, bagashaka ibintu, imyambarire, imibereho, bikabatera kuba busy, bigatuma atabasha kwita ku kintu cyo gusenga no gushaka Imana n'umwete wabo ngo bategure ejo hazaza. Ese Abdara nakubaza ibyo bintu biyibazaho gute umuntu n'abana badukurikiye babyumve gutegura neza ejo hawe hazaza ni gute wabitegura? John yuko ingorane zihari kenshi navuga ati in my opinion ndiko ndacira opinion ariko ingorane hari kenshi nuko abantu tudatahura yuko abantu bafise imico itandukanye. Kandi umuntu ni byiza yuko umuntu yubaka relationship canke ubugenzi n'Imana. Kuri ko ibyo nabonye kenshi nuko usanga abantu benshi bafise relationship canke ubugendanire n'Imana biciye ku ishengero kanaka, bakibagira yuko jewe naho no bandi ahantu kanaka ndashobora gusenga Imana kandi nkabana nafise imigendanire n'Imana. Kandi gutahura yuko nta kintu cyari cyo ukora ni byiza gutanguriza Imana. Naho uvuga ati uri kurondera amafaranga, si bibi kurondera amafaranga, baragese ndizera yuko Imana yacu ishaka ko tubaho nabi. Ndizera yuko Imana ko buri munsi twama tuvuga ati Imana yanje iratunze. None sanga Imana yacu itunze kuko itwe kubaho nabi, ariko kandi ukama wibuka yuko icari cyo cyose ukeneye gukora, ukeneye gushira Imana imbere. Nibyo abantu bibaze byinshi. Impamvu natumiye umuvandimwe cyangwa se uyu mutumirwa w'Imena ni umuntu nzi ukunzwe cyane kandi ukora ibintu bitandukanye. Namutumiye ku mpamvu zitandukanye. Akora ibintu bya photography, ibintu byo gufotora mu bukwe, kandi agakora indirimbo, avuze ko arimba hip hop ndetse akandika indirimbo za gospel. Indirimbo naje gusanga nsanga zifitanye isano n'ivuga butumwa. Nivuga butumwa muri kwamaza ijambo ry'Imana. Nanjye impamvu nashatse kugira ngo tuganire indirimbo. Ubona bimeze gute mu ndirimbo? Sinataye ikibazo cyawe. Indirimbo birameze kubaza indirimbo reka ngubaze noneho neza. Indirimbo ubona ari ubuzima bw'umuntu cyangwa se wabitekereje gute kugira ngo utangure kuririmba indirimbo? John avuga ati yari tara yale mukora jo mzee wanje akiriho yarakunda kumbwira ati wowe urafise ikibazo cyo kuririmba, ariko je ntabyo niyumva nk'ico gihe. Ariko aragera ahantu itarangi tangura, yani ntangura kuyibona ko narashobora kwandika indirimbo nka zitatu kuntuze mu masaha nk'abiri. Abantu bari banzunguruse bakunda kumbwira ati kubera ko uzocanga gukora bino bintu. Aragera igihe ntangura kwiga ibintu bya production,
gushikana ntangura kuririmba indirimbo zanjye za mbere ndazisohoye abantu barazikunda ndazishize ahabona abantu bakazikunda no ashaka ati bino bintu nashobora kubikora nkabigira business so nico gituma n'ubu nkibandanya kubera umuziki wabaye navuga ati ni nka business kubera uranyinziriza amafaranga kandi hari abantu usanga ushikira ukabaryohera so ni byiza kubona yuko ikintu cyo gukora kinezeza abantu kandi nibyo kandi ni byiza cyane reka tunagukomeze tugiye ko bakiriho byumvikane ko batakiriho mwihangane cyane bw'ubuzima turimo Imana igukomeze kandi ikomeze ibane natwe twese none indirimbo umuntu ari mu music cyakaba ari umuntu uririmba indirimbo bwa buzima bw'umuntu zishobora gutunga umuntu akaba ari ikintu akora cyonyine cyangwa hirya y'indirimbo umuntu akora n'ibindi kugira ngo areke ubuzima kira kintu gifise intango kandi gifise n'iherezo so of course iyo atangura biragoye kuba ati ngo ukore kino ata kandi kazi ufise ariko karakwinjiriza ariko nkunze kubwira abahanzi benshi nuko ngaha muri Amerika ari amafaranga menshi kandi yari hose ari mu bintu byose bivana nawe wibatse gute ngaha twebwe tugendana amasimu no munsi nta muntu agura ibintu by'amasidi cyangwa ibiki twe nk'abahanzi tuvuze ngo twubake bajya abafana bakurikirana umuziki wacu tukabigisha kugenda kugura imiziki yacu nk'uko baguriye abandi natwe tushobora kubaho neza kandi tukabeshaho n'umuziki so kira kintu ni process ndizera yuko hazoshikana natwe tubaho tudafise ubundi buzi twagize je nka je nivugiye no bati je umuziki gituma no musi mbandanye kandi nkabandanya nkora ibikorwa back to back ata umuntu abona yuko hari hano napunguje speed cyangwa nuko umuziki ndawubona muri akamaro kanaka kandi hari ikintu kanaka uri kurankorera je mvuga ati novuga ati birashoboka kubaho kubera umuziki atakandi kazi ni byiza cyane indirimbo zawe ni nziza kandi zirakunzwe ni byiza hakurya y'iki gihugu aho twaturutse cyane nko mu Rwanda mbona bakunda kwamaza ibikorwa byabo cyane bakagira abanyamakuru bakaba supportinga bakamaza ibikorwa byabo bakavuga ati dufite album tujye kurocinga album ziri ndirimbo zinizi nyabona mu supporting mugura album dukomeza ibikorwa naho ari byo bageze muri ubwego byaba ari byiza cyane kuko byabafasha kandi bikabateza imbere kuko mufite tara mufite uburyo bwo kuririmba kandi buzanye inza zirakunzwe nagira ngo kugira ngo abantu babona budara nk'abafana be nk'abakunzi batari bamuheruka bamubuze nkanjye yari miss twarakubuze kabisa n'umuhungu wanjye burya gukunda n'ujya gukurikira nagira ngo udushira akaririmbo wihangana ushaka akaririmbo andi barabonye uririmbana n'umudamu wawe nubwo baza ndakunda social media nawe ndashaka kuzabaganiza muri babiri ngo ndabariza abakupure ngabaza urugendo rwabo mu urukundo rwabo ubuzima bwo kubana so ni byiza nabonye kandi n'umuntu ushobora kuganira yazabyiza ukazamereza akandi kanya tukazaganira muri hamwe kuko nabonye muri kuririmba indirimbo nziza cyane yabyaye afite akana Imana ishimwe kandi Imana yakoze kubereza umwana hari benshi bashaka ugasanga amaze imyaka myinshi nta mwana ngo umwana ava ku Uwiteka reka rero tugusabe utwemereye uri akaririmbo keza ka gospel cyangwa zimwe mbona uririmba nziza yaba ari Igiswahili yaba ari Kirundi ubakaririmbo nawe waririmba muzakaririmbo ka gospel nafite indirimbo za gospel zake ariko sorry ndagwaye agahungu gato ndabarimbira akarembo k'umutanzania yitwa Bella Gospel ndarimba gatoya cyane ninakushukuru Mungu sababu ya mengi hata uhai huu mimi sikustahili. Nakushukuru Mungu tena sababu ya mengi
hata nikiwa nasali najua na maanisha, so kwa mbeti nilitenda wema wa kujalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini uliponitoa, sile moyo wangu. Wow. Wow. It was such an the sound nziza. Mara cyane. Washira muri gihugu cy'umukobwa byari kujyana. Ni byiza cyane ufite tara kandi uririmba neza cyane. Indirimbo yawe sasa neshaka igice kimwe na refre imwe ijya ndirimbo na madamu wawe ni Kiswahili nayirebye washize izo ndimo ni akera norime ndimo shasha mperuka kuri gusora indirimbo ya nakoranye n'umukobwa w'umunyarwanda yitwa Alliance Wase. Iyo ndimbo itoteyamo kandi album yanje igiye kuja habona mu ndwiza ku munsi wa gatanu. Album ndimbo 16. Wow. Yitwa Love Notes. My baby's a 10. She's an African queen and an African beauty. No pimples on her face. She's an African woman, my baby's a cutie. She give me love till I lose control. Baby don't stop, my baby give me more. When I'm lost, she be my hero. My baby give me love, they never let me go. So don't mutima wanje, nanjumu wawe. Dorubutunzi wanje, nukuru wanje. Fatuku wako kwanje, nanjumu kwawe. Atwiye gutara indirimbo nziza cyane. Naribage hano fatiye kuno zana nibage na lyrics but nice song ashaka kwibuka gasubiramo kari mari keza cyane. Ndababwira ngo indirimbo kwirondera ate ko bashira ko iri kuri YouTube ifisa n'amasanamu meza cyane. Ninubwo twateyamo nakoranye na Alliance Wase umukobwa aririmba neza cyane w'umunyarwanda atuye muri Tennessee. Wow. Ni byiza cyane indirimbo abadashakira ku buhe murongo uvuze. Ugiye kuri YouTube ukandika AB na Bell, ni A B space N na A na B na I na Lendent. Okay. Kuri channel yitwa AB na Bell. Nibyo abakunzi badukurikiye, abakunzi ba Abdallah mugabo wajabutse ave Burundi bakaba ari muri Amerika. Nako twarajabutse tuva mu Rwanda kwa turi muri Amerika. Turababaye turavandimwe dushinye Imana ko yaduhuje twa turi kumwe kandi turi kuganira ibiganiro byubaka kandi bifasha imitima y'abadukurikiye. Reka njye mbibutse ngo iki kiganiro ni igitekerezo cy'umuntu kidakuraho icyanyu. Twe turuganira ibyacu nibibafasha ni byiza kandi nibitafasha musonga imbere, ariko umugambi wacu n'intego yacu nugira ngo dusane twubake imitima y'abananiwe, kuko indirimbo abantu benshi bakunze gukurikira song kuri indirimbo zarafasha abantu ku mitima zigatuma abantu basuruka uri mu kazi uri gukora aho uri hose. Indirimbo rero nasanze zifitanye isano n'ivuga butumwa kuko zirafasha imitima benshi, kandi ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza dushira kuri iyi murongo nabwo bigafasha abantu kugira ngo bumve ko Uwiteka ashobora byose kandi ko usenga Uwiteka atazikora amaboko. Naho warwara, naho wananirwa, ntabwo Uwiteka arekabe, kuko turabona kuntu Yobu yarwaye ari umukiranutsi. Hari nibibaza ngo abantu barwara ngo nuko bakoze ibyaha cyangwa batari kumwe n'Imana. Kurwara no kugira mu bihe bibi siko gupfa, kandi kugira mu bihe bibi siko kuvuga ngo ntabwo ufitanye ubumwe n'Imana. Ahubwo Imana arabyemeye ngo biba kuri Yobu kugira ngo Imana igaragaze gukomera kwayo. Yobu aravuga ati naho napfa nizera ko nzongera nkabona Imana yanje. Imana yandemye iranzi nago nabona ibyiza, ngo nimbona ibibi nangire gutuka, nangire kwihebura ngo mve ku Imana yanje. Ariko abantu kabizi ko Imana igira neza. Wowe ufite ikibazo cyakunaniye, egera Imana. Wowe ufite ingorane zidashobora gukemurwa n'umwana w'umuntu, egera Imana. Wumva ko byarangiye, genda wegere igitabo cya Yobu, usome igitabo cya Yobu. Biravuga ngo naho wapfa n'igiti cyatemwa, naho wagira bikomeye, wizera Imana, ugira ibyiringiro ko ibyo byiringiro bizagutera kongera kuzaboneka. Bibiliya iravuga ngo mu Baroma ndetse no mu Baheburayo haravuga ngo ibyo byiringiro ni igitsika umutima. Nicyo gitsika, nicyo kidukomeza umutima kigatuma tuvuga ngo naho Imana tutarayibona,
nazo tutarareba Imana ariko tukaba tuyizeye ku iherezo tuzareba n'amaso yacu. Aho rero mbwira abantu kugira ngo waba wizeye utizeye umenye ko Imana ihari, ibyo wakora byose ujye umenya ko hirya yaho hari Imana. Kandi niba bikunaniye ukumva ko ibintu bikomeye, kumva kugeza ahantu bidashoboka, umenye ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ntabwo ubuzima burangiriye hano, ntabwo ubuzima bushiriye aho. Menya ngo ibigutesa, menya ngo ibikunaniye, menya ngo ibikuruhije, hirya y'ibyo hari ubundi buzima. Reka gucika intege rero, wizere. Ntabwo dana turi kumwe, ntabwo arazi ko izi saha ahageze agomba kuba harashimishije cyane, ahantu uri harashimishije, ariko hamwe n'ibyo twemere ko dufashwa n'Imana. Imana ikura ku cyavu, Imana igukura habi kujyana ahakomeye. Turebye ubuzima cyangwa urugendo rw'ubuzima bw'umuntu ni urugendo rukomeye. Nimugacika intege rero, mujye mukomeza mwizere. Kandi nizera ko abantu bari hakurya y'amazi barimo kutwumva, kuko abantu benshi duhuje ururimi tuvuga, bihangane bazabyumva kandi intambwe ku ntambwe bazagenda babishyikira. Nashaka rero kugira ngo tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, sinzi nimba ari ikintu njya mbona hari igihe njya ngumbura umuntu cyangwa se nkica n'umuntu mfite ibintu byinshi byo kumubaza, ariko nkabura ikintu namubaza kubera ibyishimo no kumva nyine umutima wanjye gushaka kuvuga iby'Imana cyane cyangwa kujya by'Imana. Nkavuga ati waye abantu bifata gutya, kuba mu pasiteri ngo yakoze ibi n'ibi, ko pasiteri yakoze ibi n'ibi, yanga kurura abanagera mu ijambo ry'Imana, ariko yenda batwara inyuma ye ashakisha ubuzima, aho yanga abakristo babwira ijambo rirabakiza imitima, akababwira ijambo riratuma bakomeza kuba muri rya torero nk'uko bivuze, bakaba bazana bya bintu ashaka, bya bintu yigombera, baguma babamo babizana, ariko ugasanga ntago ariko bageza ku ntego yo kuvuga ngo ugasanga umukristo uri muri rya torero avuyemo ari hanze arasa n'abandi, aravuga nk'abandi, arakora nk'iby'abandi. Tukibaza uyu muntu ni umukristo, yagera mu ncace ni umukristo, ariko yagera hanze ugasanga ni ikibazo. So ibyo bintu rero nibyo bintu biri kwica abantu muri minsi, bituma kwizera ko abantu kuba guke. Kadabwira ngo aba bakozi b'Imana bari kujya bakorera bigisha abantu, bakababwiriza ibintu, usanga bituma babagumaho ntibagume ku Mana. Ndabwira ngo babireke bagomeze bashaka Imana kandi bakorera Imana, kubera avuga ngo umugaragu ukiranuka w'ubwenge azasangwa ari ku murimo. Ariko wowe nimba warafashe inama zawe abakristo ukabishira inyuma, ukababwira amagambo wishakira, ukababwira amagambo ajyanye n'irari ryawe, bigatuma abantu bakugumaho ntibagume ku Mana, Imana niza muzabonana kandi muzahangana. Hari umuntu numvisha ari kubwiriza mu kanya wavuye ahantu nashatse kuvuga, ari kuvuga ngo ni byiza nk'uko ngo abantu ngo babaye mu ntambara ngo twaje barasohotse ngo kugira ngo abana b'Imana ngo basigaremo. Eske azi abasohotse cyangwa asohoye azi abana b'Imana basigaye ikibasigajemo? So nge nkunda kumva intambara nyinshi zo mu gakiza, nkumva ibintu byinshi abantu ari abapasiteri bavuga n'ibyo abakristo bavuga, nkabishyira muri mande yanjye, ngakora ubusesenguzi, nkavuga ati Imana yonyine niyo izakora umurimo wayo. So but Bibiliya avuga ngo yatangije umurimo muri twe izawusoza. Mureke gutubatubanga umurimo w'Imana, yatangije umurimo muri twe izawusoza. Kuko abantu bavuga ngo intambara ibaye ntuhunge ububuze ubwenge. Intambara ishobora kuba bakavuza induru ukumva umuntu kuvuza ngo yewe muhunga intambara muhunga twatewe, ukisha kuvuga ati ngiye naho ndajya ntacyo barantwara. Icyo gihe rero bacekinze muri mandi yawe cyangwa muri servo bakareba, bashaka gusanga hari ikintu kibura, ariko umuntu agasengura agacukumbura akareba impamvu, avuga ati eske bari abantu bari guhunga koko babonye intambara, eske bari abantu bahunze bikanze iki, icyo bikanze kiri true cyangwa hari igihe umuntu yikanga n'abaringa nagera cyafatana n'abandi. Hari igihe umuntu yikanga abaringa, mwana wicende kubona inyuma hari igicucu, muvuga iki ikijuju babatutse umuntu, hari inyuma hari igihe ubona inka igiye kuza cyangwa ikintu runaka kigiye kuza, ukamanza kubona before ukabona ikintu icyayo igicucu sinzi niba nakita mu kijuju, utarabona umuntu ukabona ikintu. Rero nakwibaza eske bari abantu bagiye bikanze baringa, bikanze igicucu cy'ikintu kigiye kuza, cyangwa bikanze ikintu gifatika nyacyo. Icyo kintu kakiraba abantu bibaza ngo utandukanye n'uriya nukagiye mbo reka vuga kamwe budara, turacyaganira wihangane gato. Nkunda kuvuga ijambo ry'Imana no kuryumva ni ibintu bifasha. Ngewe iyi channel yamfashije kuvuga ijambo ry'Imana cyane, kandi no kusesengura ibintu bimwe na bimwe ngenda mbona, ngira ngo nawe uraza kubyumva, biganatuma nibanda kumva
ijambo ryose abakozi Imana bashize online, ko dukunda kuba kuri online cyane, tukumva amajambo y'Imana ari muri Afrika, mu Rwanda, mu Uganda, muri Congo, anyway everywhere, ahantu hose bari kuvuga ijambo ry'Imana ukabyumva. None nanjye bimfasha gusoma ngasoma cyane, namenya ngo eske abapasteri n'abakristo barapfiki, eske why iki kintu kiba. Noneho bigatuma ninjira mu ijambo ry'Imana cyane, ngasoma cyane kugira ngo menye impamvu. Noneho nkibaza abantu bibaza ngo abantu batandukanye n'abantu runaka, bakibaza ko umuntu ajyanywe n'ubusa. Wayi uri umupasiteri wa abantu bakubwira barenga 10-15 mukicara ku kiganiro kimwe, bakavuga ati iki niki nikigenda, dufashe kino kintu gikosoke, abajyana gikosore akagikaza akongera imbaraga. Bantu bose bakagenda kibaza ko ari wo muntu wenyine ufite umwuka wera, akibaza ko ari wo muntu wenyine ufite agakiza, akibaza ko abantu bose barenga 10 ari bijuju cyangwa ari bigoryi, nta kintu bazi, nta kintu babona. Bibiliya iravuga muri Petero niyo ya 2 akavuga ngo hari abantu batuka ibyo batazi. Gusa umukozi agaze ku gicaniro ari gutuka abakristo, ari gutuka abagenzi babo, agatuka abakozi b'Imana byo no hino, akabatuka ko yishake. Bibiliya ikavuga ngo uwo muntu utuka ibyo atazi, ati naho yaba abizi ntabwo akwiye kubatuka. Ko Bibiliya ivuga ngo n'ababa abamarayika nibarangara gukora ibyo bintu, kuko na marayika ubwe yarwaniye Satani ngo umurambo cyangwa intumbi ya Mose. Marayika ntabwo yangaye gutuka Satani, yabwiye Satani ngo Satani we ngimana ngiguhane. Ariko abakozi muri iyi minsi, niba ari gushaka amaronko, niba ari gushaka izo nyungu, barakurikira inyungu cyane gusumba gufata abakristo neza ngo babinjize mu gakiza k'icyo bakurikiye. So nagaho ndahumva neza, ndatahura tugaruke ku n'ibintu bibabaje abuda, n'ibintu bibabaje ngira ngo nago wabitahure ko abo ndi kubwira cyangwa bari kutwumva bazobitahura. Muri iyi si dufite intambara yo mu mubiri no mu mwuka. Hari intambara zo mu buryo bubiri, mu mwuka no mu mubiri. Hari uguhunga ku buryo bubiri, hari uguhunga watewe mu mubiri, hari uguhunga watewe mu mwuka. Ibyo bintu rero ni ibintu bikomeye, kandi abantu bagomba gutera attention cyangwa bagomba gushyiraho question mark, bakabyitondera, bakamenya ngo abakristo bakibaza urugendo turi kugenda kweri ruhagaze gute, abapastor bakibaza urugendo turimo rwo kuyobora inama z'Imana ibintu bimeze gute. So reka rero duhagare hano Abudara nk'umuntu twari tuzi, reka tugaruke mu kiganiro neza. Abudara nk'umuntu nkumenyeye ku byo gukamera ubukwe, gukora mu bukwe, amafilme cyangwa se amavideo, gufotora. Ubu bihagaze gute ko ntaheruka kubona mu bukwe? Dutashye ubukwe imyaka rimaze kuri ngahe, namweruka arabiretse urimo uracyabikora? Navuga ati je Imana yaramezagiye, ndagera ahantu uvuga ati sinshaka gukora ibintu by'ama events, nimo ko yaramfitse ubundi buzi nkora byose bijyanye n'amakamera, ariko bunyinjiza amafaranga menshi kurusha ibintu by'ama events nk'ubukwe cyangwa ibindi bintu usanga abantu bakenera yuko bagora. So je mpagaze mu ruhande rwo gukora ibintu bya music videos, gusa n'ibintu by'ama commercials, ibintu nk'ibyo. Sinkunze gukora ibintu by'ama events by'ubukwe n'ibintu. Okay, ibintu byo mu bukwe wahisemo uhagaritse kuko ufite gahunda nyinshi n'ibindi bintu. Yani mu bisanzwe uravye nk'abanyafrika kenshi dukoze nk'ibintu by'ubukwe, usanga umuntu arashaka ibintu kanaka, ibintu bimere neza, ariko umubwiye ati bino bintu bizogufata amafaranga ya nayo, ugasanga ni ibintu yani mutumvikanye. So nacyumva ati bino bintu nta nuko nobiha umwanya wanje, kubera uravye nk'ubu nkoze nka wedding y'umuzungu, right? Ashobora ku video y'iminota 10 ashobora kumpa nk'ibihumbi 8, ariko umunyafrika agomba amasaha 6 aguha ibihumbi 2. Urishakira ushaka kuzamuka vuba, ushakira amahera? No, sugushaka amafaranga, ariko nukuraba agaciro kawe, nukuraba ibyo umuntu ariko aragusaba. Nyomba ukeneye ibintu byiza, bisaba ibintu nabyo nyene ukenera yuko kugira raba n'amazi canke n'amagare ditwazana ukeneye iciza kizanana na price itandukanye. Meze neza. So none nacakubaza tunyondeza kana
iyo umuntu ari gukora umurimo runaka cyane cyane afite nka tara umuntu akurikira gushaka ibintu by'inyungu cyane kuko ndabizi nkanjye maze kwinjira mu bya social media cyangwa se online kuri YouTube hari ugenda ukurikira cyane wibanda kuba kuri social media ukajya umenya aho isi igeze ese cyane kugira ngo ukore ibintu byawe ubinoze neza hagati yo gukora ibintu ukabikora neza no gushaka amahera kuba wakora ibintu bikazamba ariko ugati bama amahera cyangwa ukora ibintu bikagenda neza agwa amahera make and inamukunda mukazashika ku ntego runaka urumva ari cyo cyaba cyiza niho natsanguye mvuga ati gira Imana yarampezagira ndashitse hano kuva ati ntashobora gukora ibyo bintu kanaka kubera naje naratanguriye hariya narakoze ama video n'ibintu bya music video narabikoze for free narakoze ibintu byinshi ku mafaranga ugasanga umuntu ampaye amajana 5 namukoreye ibintu by'amasaha n'amasaha umunsi wose so je kuba narashitse hano uvuga ati je narashitse hano uvuga ati miliyoni nishobora kubikora ndashobora gukora ibindi bintu kandi nkinza amafaranga canke nkavuga ati narakoze ibyo nakoze kuri kuvuga ati narakoze ibyo nakoze ku mafaranga nabikoreye ariko ubarageza ahantu nanjye mvuga ati ndisumemo ni investing in myself kubera ibintu nkoresha bisaba amafaranga bisaba umwanya bisaba naho uvuga ngo ubikore ngo kubera ubikunda ego ni byiza gukora ikintu kubera ubikunda kandi byose tubananye tubikora kubera tubikunda ariko haragera ahantu ukavuga ati naje mfise famille urukundo ntiruzondira bia kuba nkunda bino bintu ntibisigara yuko ibiri itazoza muhira so hamwe no uvuga ati ngo sinshire nanje agaciro kanje imbere bizonzanira ingaruka mbi mu buzima bwanje so nico gitwa natanguye mvuga ati jewe narahezagwe no gwa Imana yaramezagwe kuvuga ati nashitse hano uvuga ati amafaranga y'ama events reka nayo nkeneye ndameze neza nayo nkeneye ndashobora gukora ibindi bintu bikanyiza amafaranga canke alright birumvikana ibyo uvuga ni byiza kurondera amahera ni byiza ariko nabwo mu nzira nziza kuko hano dukora imirimo itandukanye iyo tubashe kubona uburyo tubasha kubaho no kwishyura ndetse amabills cyangwa se amadeni tuba dufite uko bayavana mu gutarya ideni muri Amerika reka mbabwire kano kantu nibaza ko naho yaba ari perezida nta perezida waba hano Amerika utari mu ideni inzu urimo ni ideni urayishyura amazi ni ideni urishyura umuriro ni ibire ukwezi urishyura everywhere n'insurance ariko hari ibintu kana kudashobora utazoshobora gukwepa nk'amazi nka electricity n'ibintu ama internet ntuzokora internet yiwaho ngo ushire mu makuzore byose ni ukwishura so rero umuntu yakora bijyanga reko ibyo bintu byose yazabyishura kandi akabirangiza kandi bikagenda neza mpamvu uvuze ngo na perezida ubwe abari mu deni kuko nawe bafite inzu yiwe yamaze kwishura amazi arayishura uzokenera gukatira ubwatsi murayishura umuntu ukata jardin cyangwa ubwatsi uramwishyura gaze urishura ibintu byose ni amadeni n'amabire that's why umuntu yavuze ati amafaranga ya hano ni abanyirayo araza akagenda so ibyo rero tubisangiye so Abudara nibyo urakoze cyane kandi turakwishimiye none indirimbo zawe nk'umuntu uzikurikirana abona uburyo uririmba neza ufite talaka kuririmba kabisa indirimbo zawe zikora abantu ku mutima umuntu akumva ari muri mood nziza ushobora kuba waramaze kuronka uburyo cyangwa se wakoze igitaramo cyangwa uri gushaka uburyo uzakora igitaramo ku buryo abantu bagukurikiye baza bavuga ati uyu munsi uyu niyo nk'umuntu nk'abakunzi bawe nk'abafana bawe ntabwo tuzajye kureba nkunze gukora ibitaramo buri mwaka ariko muri iki gihe giheze nk'amezi 6 aheze nariko ndakora album so niyugariye mu nzu ndiko ndafocus gukora ibintu bimeze neza ariko ino munsi turafise igitaramo ca release party ya album kuba rizosohoka mu ndwiza twabonye turikora ino munsi abantu tureka abantu bayumve itarasohoka tumva ukuntu abantu babibona nyuma ndizera mu mezi ari imbere tuzotangaza tuko turaraba ko twokora tour y'amasiri 8 turabe ko twokora ibitaramo mu mazona atandukanye wow uyu munsi mu mujye kumva album ya kugira ngo mumanze mwumve ko imeze neza muzayisohore kabisa iri fresh imeze neza kugeza aryohera abantu bose bazayumva ni byiza cyane ni ibintu byo kwishimira
reka rero tujya ku musozo tubabwira ngo iyi ni Umubwiriza online TV. Tubashimira cyane ku bakoze subscribe ndetse n'abaliking bakakora like ndetse na share na comment. Abantu bo gushimira cyane ku bufatanye bwanyu, tubwira abatarabikora kugira ngo nyabona mugende munyarukira ya mukore subscribe, hanyuma mukandikora kuzogera kugira ngo ibahereze notification anytime dushizeho video ijambo ry'Imana ndetse n'ikiganiro mubashe kudukurikira umunsi ku munsi. Reka rero tubashimire kandi tuvuga ngo ibiganiro byacu nagaruka turacyari kumwe tutarasoza. Reka tusabe mu tumirwa wacu muvandimwe turi kumwe, niba ari ikintu yavuga kiri ku mutima shaka gusuhuza ababanyi abavandimwe bari hakurya, ikintu wabwira n'umudamu wakubwiye ati hi my wife ngo twaranya I love you so much. Rero by'umuryango sinunze kwishira vuba ariko nubwo ndabashimire kwanza Umubwiriza online TV kuba mwampaye kano kanya kukuyaga n'abantu. Ku batari banzi ndabasabe mugende murondere Izina ku ma YouTube cyangwa ku ma Facebook, ku ma Instagram, nkoresha izina rya Izina following, hanyuma mugende murabe n'ibikorwa byanje, hanyuma kandi mubwire na subscribe kuri channel ya Umubwiriza online TV, hanyuma mwandanye nyene musupporting ibintu by'wanyu. Twebwe kanyene dufatanye amaboko tushobora gushika kure, nka tubona turabe n'ibyo abandi tukavuga ati wow bino bintu bimeze neza, natwe twashobora gushika kuri izo nzego hamwe tuvuga tugenda tubandanye ku supporting. Yego nibyo. Murabyumva rero bari hakurya y'inyanja, bari hakurya y'amazi muri Africa, mudukurikire mukore subscribe nkuko abivuze kuri channel yiwe, ndetse no niba mwishimiye ibikorwa mukora like ndetse musharing n'abandi kugira ngo bashe kudukurikira. Imana ibamugisha kandi Imana ibakomeze. Ikiganiro cyacu ntagaruka, twari kumwe namwe kandi uwo mwari kumwe ni mwene so Damien. Imana ibamugisha cyane, murakoze cyane. Mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigora.